Dobar dan, drago društvo, dobrodošli na kanal Radio Moto Adventures. Hvala vam što pratite i podržavate ovaj kanal i što ste zapratili Radio Moto Adventures na YouTube-u. Danas vam želim pokazati, ja mislim, dobru, povoljnu kupnju sa AliExpressa. Ostanite u nastavku i saznajte kakav je top case sa AliExpressa. Na koji način usporediti kofer s AliExpressa za 120 eura i neki Givi, kapu ili Hepko recimo za nekakvih, 400 eura, ako govorimo o koferu od 55 litara. Ne znam, mnogi su skeptični i ja sam skeptičan za neke stvari, ali s druge strane vodi me i nosi varijanta hajde da probam, pa i budući da imam kanal na YouTube-u da i vi vidite i da zajedno probamo sagledati varijantu i činjenicu može li taj jeftini, ajmo ga nazvati, iako 120 eura u današnje vrijeme s obzirom na skupoću svega nije to jako veliki novac, a svejedno nije ni malo. Pa onda može li taj kofer od 120 eura opravdati zadatak? Možda ću u komentaru moći izvući koju pametniju. Hajdemo vidjeti o čemu se radi. Kofer je koštao 120 eura, naručio sam ga na AliExpressu i došao je poprilično dobro zapakiran, da se ne može oštetiti. Došao je iz Europe, došao je kroz nekakvih 7 dana u Zagreb. On je deklariran kao aluminijski i zaista kad je hladno vrijeme, tanak aluminij sa gornje strane osjećate onako kako je hladan, dok tu sa nekih bočnih strana, možda i po zvuku, je više plastičan. Sad neko će reći plastičan je kofer, neko će reći ma nije, aluminijski je ipak. Kofer je solidan i za te novce opravdava ono što se od njega dobije. Ono što je zanimljivo, dobije se i podstava. Spužvasto kožna, deklarirana je kao spužva i koža. I to je zaista odlična stvar. Mekano je. Ono što su se neki žalili kad sam se ja informirao o tim koferima, da se ne dobiju ovi graničnici, pa onda morate paziti jer ovi plastični, ove šarke tu, panti, okovi su plastični i mogli bi popustiti. Znači, možda se u nekim kombinacijama ne dobe ovi graničnici, ali s ovim, evo, ja sam dobio i te graničnike. Imate tu i ovo za robu da ne poskakuje. Tu je guma okolo koja dosta dobro dihta. On je malo tanak i vi osjetite kad stisnete ovo da se sam kofer tu malo onak, ne mogu reći piga, onako. Mislim, njegova kvaliteta nije sporna. Tanak je. Najveći nedostatak ja vidim tu potencijalno u ovoj bravi i od stalnog otvaranja, zatvaranja, ne znam. Ono je sad novo sve skupa i nema za sad još nekakvih problema, ali vidim da je tu federčić nekakav unutra i pitam se hoće li to izdurat nekakvu profesionalnu upotrebu. Inače za sad sve radi jako dobro. Druga brava je skidanje kofera sa nosača. Kofer nije težak. Evo. Solidno je izrađen. Moram stvarno priznati da sam ugodno iznenađen od trenutka kad je došao. On tu gore ima ove plastične dijelove, ova metalna šipka, znači možete kombinirano pauke koje kakve stavljati tu i stvari metati gore. Sa njim još dođe ova univerzalna ploča, sad ću vam pokazati, koja se montira na vaš rep motora, odnosno na rep vašeg motora. Kad je u pitanju V-Strom, tu smo imali mali problem. Rep motora, i da bi ove rupe tu pasale, dosta je stršao sam kofer tu i onda
je postojala opasnost da to sve skupa pukne. Onda sam ja još investirao dodatno u dodatak koji pridržava rep motora. Morao sam izbušiti tu 2 rupe gdje rupa nije bilo i cijelu stvar sam malo pomaknuo više prema sicu. I sad imamo jedno dodatno ojačanje dživijevo za dživijeve kofere, ali evo, ja kažem, morao sam malo pripasati ovaj plate koji sam dobio sa koferom za 120 eura. Morao sam to malo sve skupa pripasati da bi dobio jednu stabilniju situaciju tu od traga, da mi nije pritisak na repu motora. Inače tu piše da vi na repu motora možete imati, ne znam jel se vidi, 10 kila. Ako smo ojačali taj rep motora sa ovim nosačem, možemo i malo više možda staviti onda bez neke bojazni da bi se moglo nešto dogoditi. Polako kolega, dobar dan. Kaj ima? Malo iskoristi dan. Malo se vozikaš. Dar malo krug napraviti. Silvio? Marko, drago mi je. Drago mi je, Marko. Mene zna guzica otrnut i koljena me zna boliti. Još pogotovo lijevo koljeno sam operirao i onda baš moram ili pružiti nogu dok se vozim pa na šrek sedit ili stat svakih vuru neke. Ali prvenstveno bi neke gabaritno veće, gledao sam onu Hondu, kaj to VFR, Cross Tourer 1200. Baš isto krava od motora na koji sediš uspravno. Tak neke sam gledao, ima i za ok novce. Ali se premalo vozim da bi sad neke preći. Samo postavljanje. Evo, još da vam pokažem i to. Kako kofer izgleda s donje strane. Evo, to je aluminijski ovi dosjedi. To je sve zanitnano za podnicu kofera. Evo ovdje, tu gurnemo stvar unutra. I ključem ga zaključamo. Da se on ne može otvoriti. Kofer kao takav ima 55 litara. Postoji kofer od 65 litara, ali mislim da bi gabaritima bio prevelik i čisto estetski, iz estetskih razloga i funkcionalnih nisam uzimao kofer od 65, nego ovaj srednji neki, nisam htio ni 45, 55 mi se činilo kao dobra litraža i to se za sad pokazalo kao dobar odabir. Flip up kaciga, jako fino, evo stane. Ne stanu dvije, u onaj 65 litarski bi stale ovako dvije, ali ovdje ne stanu dvije. Ali ono što mi se sviđa je visina. Evo, čak i sa nosačem akcijske kamere na kacigi, vi imate tu jednu visinu samo kofera i možete ga fino zatvoriti. Nema nikakvih poteškoća. Evo. I zaključak, draga ekipa, kad je u pitanju ovaj kofer, ja ne želim biti taj koji će reći da on je super,
ovi svi brand koferi, to nema smisla bacati novce. To nije istina, jer vi uvijek dobijete sa nekakvim brandom i određenu kvalitetu i materijala i izrade. Rekao, idem vidjeti šta je to i isplatili se dati 120 eura za takav jedan kofer. Mogu vam reći da je stvar vrlo solidna iz mojeg kuta gledanja. Po dizajnu, po izgledu kofer ne zaostaje za nekim brand koferima. Materijal je solidan. Nisam ga još vozio po kiši, ne znam kako dihta kad se voziš satima po kiši, ali ni nemam baš pretjerano volju voziti se satima po kiši. Čini mi se da bi sve trebalo biti ok, jer vidim da je guma i da bi kofer trebao jako dobro dihtati. Solidan je, fino je napravljen, dođe dosta manje nego što dođu brand koferi i evo, ja moram priznati da sam s ovom investicijom, odnosno kupnjom sa AliExpressa nekako i zadovoljan. Da, nema onog suporta u smislu svaki brand kofera ima i to dodatno ojačanje po tipu motora. Kod ovog kofera niti znate ko je proizvođač, niti postoji to dodatno ojačanje za sam kofer. Dobijete ploču, dobijete šarafe i ako vam to ne paše, morate se malo potruditi i morate sami iznaći neko rješenje kako da taj kofer učinite stabilnijim i sigurnim. Za njega još postoji tu jastuk za leđa, ali on bi još pojeo nešto prostora, pa mislim da nije se moja suvozačica ništa bunila da joj to fali ili treba, ali to se može kupiti, onda se to samo nalijepi još gore. Sami ćete procijeniti je li taj kofer za vas isto tako dobra investicija ili možda imate neku drugu bolju varijantu. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan. Ako je, zapratite kanal Radio Moto Adventures i na Instagramu i na YouTubeu i na Facebooku, prvenstveno na YouTubeu, i hvala vam još jednom na podršci koju ste pokazali do sada. Do nekog idućeg videa, pozdrav!